второй не Тузик случайно, который был самый старший? Давай пройдемся. Да. Давай выйдем, он не покусает же. Похож, да? Не укусит же, правильно, самое главное? 3 года ему. Как его кличка? Ялта. Точно как кто-то и кличка такая же, да? Ма, Ялта. Смотри, да, за ним идет, да, как будто... А? Да, сейчас снимем. Как будто он всю жизнь, да, здесь с ним был. 9 месяцев. Вчера только в городе снимали уже. Ма, Ялта. Ой, бля, сука, вообще ускакала. Смотри как. Ёб твою мать. Вроде бы полумертвая была, смотрите. Какой она рывок сделала. Вот она ушла. Ель, Ялта! Ма! Экологически чистый туалет. Там еще много таких, да? Var ya, ne yaptın? Şu an mı? Yok ama var mı? Yüzüne çıkmına yeni var. Ay yavaştan çıkarttın. Yok ben ne kadar. Собаки есть вроде, да? Bari dedim daha aydan. Oldu mu şundan? Şu tane yine sağa çıkıp dem bu. Şu tane de ona. Boyunun yok da. Var işte. Сюда спустимся. Вон там дорога идет потом. Видел? Yok нам туда не надо, нам обратно надо. Что будем делать? Выходим или... Обратно выходим. поднимемся. Зачем его? İsmail sen. O küçükçüler olayım küçükler. Ulu yok ya. Yok uluklarımız ovaya kaç gitti de. Ne koyun ya var o? Yok şu koyunum ya. Ne koyun ya? Evet. Большие вау пошли. Маленькие пошли. Sana var o çopan yüzüm var. Ну давай маленьких позовем, да? О, видишь, вот этот чабан стоит. Угу. Ne böyle yol, bazı bu yola düşecek olsam şu görüp duran kese yol var. Seret. O ot güverttir. Böyle şundan azır aşağı. Пару щенков есть, говорит, рядом. А взрослые с другой отары ушли, говорит, в село. Ну, посмотрим, что за щенята. Yukarıdan yol alıp gider o. Ya nereye geçeceğim? Ha bu yana geçecek mi? Bu yana mı alıp gider? Kuruş değil mi? Koşmadan kullanmak için nenem yukarı. Hava ondan geçip oladı. Ne şu? Hava. Böyle kasım yol var ha. Hava. Hava ondan geçip oladı. Sonra o çıkıp bu yola çıkıp şöyle çıkmalılar. Hava. Çadır yok ya. Nemeden gidenler. Ansat yakın ne? Hava bunlar. Hava. Öl. Ha içinden seret geliyor. Öl. Meh. Öl. Hangi ya? Ne çay? 6-5? Ama küçük mü? А о, 2. 2 месяца. Ha yaşı mı? А о, Yaşı biri 3 aylık, biri 6 aylık. одному 3 месяца, другому 6, А говорит. 2 щенка. Oh. Aysi.
Ha kimin yatağını Angır'da la yok. Angır'da. Sanadar'ın yatağı Angır'da değil. Meh. Meh. Kuç. Ne şu 6 aylık 6 месяцев. Ганжик mı köpek? köpek. Кабель. Meh. Atlayamı öğrettin. Kuç desen gidin düşer bu. Varlı da. Ava. Meh. Kuç. Sen ay. Yine yapıştıran yerimiz laf vermiş hadi. Bundan ağzın köye düşsen. Bak var ya böyle şeye gel. Evet. Meh. Şu bir kancık yalayal ne mi gitti şu izinden bir köpek var diyorum bir kancılık vardı o bir ne mi Oynamayı değil mi? havalar sıcağı yerde onlar atmıyorlar Oynamayı ben şundan bir şey alarsam. Ему 3 месяца. Uyan. Oo, şöyle bir bak bir şey. Ondan bir şey alıyorsun. Malum. Yollarda geçer yerlerdi Gel Akkuş gel. Akıl Akkuş'a. Gel. Kuş. Акуша! А? Да. А сколько ему возраст? Кто, чё, где чабаны, где все? Гель, Акуш, гель. Яром, возьмите кусочек хлеба, да? Гель, Акл, гель. Как будто улыбается, да? Так смотрит. Гель. Ма. Куш. Gel. Üç. Че думаешь, он тут единственный на селе? Жених. On işte yani. Где? Какой окрас? Гель. Гарагёс? Уж тоже ништяк у него сидят. Красивенький тот, который Гарагёс. А, да, гель, Гара, гель. Пиздец, за хлеб кушает, смотри. А сколько ему интересно, а? Что-то у него травма, что ли, у этого? Да? Да, походу. Акусь. Ay çobanı yedim hadi. Burada köyde var ya. Акусь. Ha o çoban. Дед, Çoban. сюда идет или что?
Gel Karagöz gel. Ma. Ma kuş. Ma kuş. Че, тронем? Gel gel. Акуся. Да, две собаки у него. Сейчас едем дальше. Акусь. Слушай, у него четко, да, вот так сидят здесь, а? Четко сидят, да? Yok derdi ortada. Бай. Едем дальше туда.